Yeah. Oh. Abuye nansi enye imbobo shaya. Yeah, enye Nansi enye imbobo. ila yangena la yaphuma la. Xosha lo, mesixosha lo. Ngithe la engithi ngiyacharge khona ngiphinde ngiyalwa kulo sesiphethe isibhamu. Ngezwe kuqhuma nje. Ayi, Yabo kwaqhuma kabili. Nganganaka ngaqhubeka. Ngiyalwa yabo saphinde saqhuma kwesithathu. Yabo mesiqhuma kwesithathu. so bafo ugcina ukhala ukuthi unomthungo owadubuleka ngazi indaba zogumede ngazo lezo khathi ngathi ngendaba zogumede ngazo lezo khathi uma ungasilandisa ugumede ubani futhi kwenzeka kanjani ukuthi ngigcine ningaboni ngasolinye bonke nje nokhansela usuwumuntu manje oyinyamazana. Yeah, kusho ukuthi impilo ebengiyiphila mfethu kuhambe kwafika to a point la ekade ngingasayithandi nami. And ngingazi futhi ukuthi what's keeping me lucky yini le ngenza ngibe nenhlanhla kangaka ekuthenini ngizwe ukuthi ay ngumuntu ofunekayo ngimost wanted la kule section. And then mina lokho ngiyakuzwa and ngikubone ngiyakufila futhi kodwa yet angiyeke ukuhamba indawo zami lezi engizihambayo every day. So kwahamba kwafika epointini lokuthi abanye babantu ababengifuna sebegcine bebuza kwabanye osinawana ukuthi lo mfana yini afike enze kanje. And then very same day futhi uzodlula lana yabo yini uthembeni yabo. And then lowo mzuzu angifuni ukuqamba amanga akukho engikuthembeni kuuthi there came a time igama lami like nalikhulu kunami yabo. Like senginayo lokhu ukuthi okay uma kukhulunywa ngegama elithi TF abantu ba expect ukubona indlavini insizwa ngazi kodwa nami ngidwebe ekhanda nje hayi babengalindele ukubona mina ngoba kwakwala ngisho osinawana abafethu engithi abafethu bengidayisa kubantu abangifunayo besho hayi nangu lo bona labo bantu abangifunayo kwakuyiwona abaphikayo futhi uthi hayi asifuni lona thina sifuna lo kanje kanje kuthiwa hayi akekho umunye uye lo hayi kuhambe kuthiwa hayi gcine ngisinda kanjalo abantu baxawa yini isibindi enginaso nami singekho isibindi enganginaso yini kuthiwa ungazi kufana nokungaboni ungaboni kufana nokungazi. Lo ngiyakuzwa kodwa hayi mina ngikukholelwa yabo. So kuhamba lokho kugcine kungihlanganisa nabantu ababe ama leader la endaweni like koma community forum nani ama awarenesses against crime nani ligcine lifika leli gama la kubona yabo. Kusho ukuthi nabo bayaqala ke manje bayafuna ngalo TF ukuthi ubani uTF and ubhuti nobhuti ugumede owe angithi uco-accuse ufriend ne work colleague kakhansela wala kule section gcina nabo belandela ngami yabo. Kodwa ekulandeleni kwabo ngami mhlambe close to 3 to 4 years abamazi uTF manje kodwa yethu ngiphambana nabo every day ngoba mebefika bezongibheka like ngangibuye ngibashaya ngama mind tricks yabo. So mebefika bezongibheka ngenze lokho abangalindele ukuthi ngingakwenza ngihambe ngiyakubona lapho ngizofika ngiplay iparty yomuntu ohlobene noTF mhlambe ngubhuti wakho omdala uTF umfana wasekhaya omncane yabo. So bika kimi uthi umfana wakho kanje hayi nami ngiyayidlala iparty le yabhuti omdala uthi hayi nami ayangazi usengixakile lo mfana yabo.
Angazi ngempela ikona kuphi ke manje kumele ngikwenze ngoba sengizamile ngayo yonke indlela ukukhuluma naye kodwa ngazi ukuthi inhlanga zimuka nomoya ngena ngala kuphuma ngala. Babuza futhi yena uGumede nabantu ayefika nababahlukahlukene angikhulumi lana ngosuku olulodwa. Ngikhuluma meke kwenzeka into especially any car braking around the area. Izohamba ifika ngithi kuyi-complain izohamba ifike laphi office lekhansela and then kuzoba uyena uGumede ngingazi noma babemkhipha khona office lekhansela noma uyena on his own will owehambe ngifuna angazi kodwa hlezi izoqondana ukuthi nje kufika yena mefika uyangifuna ngiyaphuma ngiyavela mengivela kuyena uyakhala kanti ibonakala kanjani lentwana yakho bethu ngoba ayasazwile uzolwa naye sokhuluma naye yabo there came a point bethu la ebese ngiphenduke uJesu khona sengifela amacala abantu ke kwa kubi ngalendlela ukuthi umhlaba ubususungiciphele kodwa futhi ekungicipheleni komhlaba mina bengiqhubeka ngiziromela around la ngihambela bona not knowing nangulo TF esimfunayo bona abanye babo bathi hayi lo ubhuti wakhe yabo abanye hayi uyena lona yabo lonto hayi kube khona leyo mpikiswano ngisho bengibiza I put on a brave face ngihambe ngiyekubona and then entweni abazoyikhuluma ngizohlezi nginalama ansami engizobaphendula ngawo ukuthi imali uma ucabanga ngenza into ekanjena mina futhi ngiphinde ngizohamba futhi lana ngabe ngithembeni tshela ukuthi hayi akusangithuse ukukhuluma yabo that's my baby brother yabo ngiya-understand akunina bokuqala ya ikhona inswebu siyafana kuyobikwa kumina-ke ngibikelwe ngani ngo-TF u-TF ubani oyimina yabo mina lapho ngizobona-ke entweni engiyibikelwayo ukuthi okay la kumele ngenze kanje ngoba kwezinye indawo ngiyatshela ukuthi hey mtshela ubhuti wakho ukuthi angabusahamba la ukuhamba kwakhe la kushiya kanjalo mina there came a point with la bese sengitsheliwe khona la eSt George ukuthi ngizoshawa ikhanda sengitholele ngisho abantu abazongishaya ikhanda ngendlela ukuthi bethu bese kufike ekutheni nami kugcine kungithusa yabo ekungithuseni ngithusa ukuthi manje ngisho ngingangenza lutho iphele inyanga ngingenzanga lutho kodwa kuleyo nyanga ngizoba nama case number u4 5 aqondene nami ngingakazi ngenze lutho inyanga yonke ngingakazi ngenze lutho kodwa ngomsombuluko ekseni ayi ulona suku lamacala ke lolo amacala yenzeke during iweekend okunye yabona ekungilwiseni kwahamba bayeka ngitheni bafike beyimpi nani ngoba impi ngangibanika kodwa ngingabaniki ngomqondo bona impi ngangibanika ngimenza lo TF wabukeke umuntu onempi yabo ngendlela ukuthi kwakuze kufike to a point la thothi ngiyamsabisa ngifuna ukumbamba yena uGumede ukuthi ula phela ngo-TF yabo hayi kwesinye isikhathi ngithothi ngiyambuza awusho ubhuti uyamazi TF wena athi hawu uTF ngiyamazi sihloniphana kabi naye angihlonipha nami ngiyamhlonipha ukuthi nje unokudidiseka lapha nalapha kodwa uTF hayi saxoxa naye inini yabo ngithi okay mtshela ukuthi yabona-ke mina plaza engikwaziyo wena njengoba usho nje ukuthi niyahloniphana mina ngazi okunye mina njengentwana yami siyaxoxa naye uyangitshela ukuthi uhlaza kabi ngawe yabo ukhathele manje wena njalo methuthuthi wena uhlezi ula emva kwakhe akasabalekela amaphoyisa manje usebhizi ubalekana nawe manje uthi hayi indaba yenu nobabili engazi ukuthi izogqokelwa izibuko ngempela and ukuthi naye akafuni ukulesho nale ukufuna yena mathupha ukuthi ufuna ukwenzani mathupha angazi kodwa ke mina njengomfana wasekhaya engimaziyo ngicela ukukucebisa wena hlehla kuyena ngoba manje angifuni ukukhuluma into engizohluleka ukuthi
ngimele egcineni ngiyihandlishe ngoba once waqala wavuka ikhanda lakhe angeke ngikuthembise lutho kodwa mina engakuthembisa kona ukuthi bhasopa and hlehla kuyena ngoba manje sekuhambe kwafika le kuthenini abheke ngathi wena unenkinga naye eprivate futhi yabo and kunezinto akangitshela zona ngawe mhlambe kungenzeka zidala ukuthi ube male nkinga onayo yabo ngoba uyasho ukuthi hayi methi uyabheka ngawe la entweni zala ku ANC kube namakhansela nalani awunasikhundla kodwa manje hayi indlela oyenza ngayo ugijima phambili udlula abanezikhundla yabo uwena obhizi ufaka umoya ekhanseleni ngalo TF nekhansela selambeni khuluma indaba ya TF elingamazi umfana ngenxa yakho yabo wena njalo uma ufika usunotisile kune pattern esesinotisile ngawe nami ngubhuti wakho uTF esekhambe kuhamba kwangimala kancane yabo kune pattern esesinotisile yabo njalo uma ufika lana wena uzomfuna uhlezi uzothi ugqekeza imoto yamzala wakho ugqekeza imoto cousin wakho yabani hlezi kodwa nje kunawe phakathi yabo ngisho ngathiwa yilaphi la nje kule area lena kodwa kunawe phakathi kahle kahle uhlobene nawo wonke umuntu la wena hayi mina hayi ngithi awuyazini awungilinde la kancane awukutshele yena lento ofuna ungitshela yona ngilinde la ngifuna ukubona ukuthi nizokwazi ukuthi nimelane ngathi mengijika hayi kwakuyena ongivimba qala hayi okay buka awukhulume naye umtshayela ukuthi hayi azizile ukuzola sifuna asho nje ukuthi ukudayisephi ukuthi nini ngize ngibuze kahle kahle uyena yedwa nisigebengu kanilethekwini hayi ukuthi kule area siyazi yabo nina noSinawane niphinde ngicula kanti oSinawane khona abangakutsheli-ke nawe kona nje wabebhizi bekutshela ngoTF abakutshela ukuthi wena nje umenza inyama uTF naye usekwenza inyama wena awazi unokubona endaweni akuyeke ngobani ekubuka nje edabuka nalapho ngisho ngiyamsabisa hayi lapho uzosukuma-ke uzothumela njalo me kukhona inkinga ekhona uzothumela tshela useke walokhuza wafika warana into sort of i-awareness yabo khona lapha eMaskandi eqwashisa intsha ngecrime nani eyahamba to a point ukuthi yagcina ithole i-interview eGagasini yabo and nalapho umuntu ayekhuluma naye omunye futhi owe ukhanda lingitshelo kwakhe ngekhathe ezidlule hayi lezi zethu nayo sezothile singasho ukuthi usaretire kwicrime yabo umuntu naye usephenduka ikholwa kodwa engasonti kodwa usephenduka ikholwa so uthatha yena uthi akazo khuluma eGagasini akhulume nje roughly ngempilo yethu nani and then aphinde asho abale namagama babafethu athanda ukuthi basizwe bashintshwe lana inini and mengitshelwa umfethu lo uyasho ukuthi ukamcebisa ngokuthini igama lami nalo futhi akalibize laphi live on air eGagasini ukuthi hayi kucelwa phela no TF ehlisa isandla lapha ejuthi hayibo kwahamba kwafika to a point ukuthi ngagcina ngidubuleka and ukudubuleka kwami until today angeke ngikutshele ukuthi how and why cause ngidutshulwa mfethu angazi ngadutshulwa abantu ababengilandela noma angazi ngoba ke kwahamba mfethu ngizothini sa top ngalendlela le mina nosho mbami ngeke ngibabale ngamagama
entweni esasiyenza. And then thina bese ukutshela besingenzi i-car braking le yokuphahlaza amawindi nani. Thina bese ukade sponsorisha indawo ebezidila nama-parts emoto, ama-second hand parts emoto. Besisupplya indawo ezikanjalo. Yabo, so besiyikhova. Emini ubungasiboni. Ubusibona nje before ubusibona sisayibuilder up. Kodwa egangeni kwethu emini yazi kwagcina kusitholisa ngasho business partner abagcine besinika ama-opportunity angcono kunalawa esinawo ukugangela amasenti yabo ukuthi hayi how about lento yenu niyenzele imali elayithile yabo. And abantu abaningi ngagcina ngisebenzisana nabo la abantu esasihlangana nabo ngokuthi ngibaqekezela imoto. And then the way imoto yakhe engisuke ngiyigqeze ngakhona abaningi nokungishaya babengafisi ukungishaya bebefisa ukuthi bangibone bakhulumisane nami ukuthi ngiyenze kanjani imoto yakhe ngiyivule kanjani yabo. Umuntu uyayazi imoto yakhe ine-alarm yabo. Kanjani ingakhali alarm ini and yazi nabe sikwazi ukuyicima imoto yakho in broad daylight. Sikwazi ukuyikhipha amathoshi, indicator, noma yiphi part enjinini. Kakhulukazi nje mesine ne-order la sinomuntu oyifunile nje siyayikhipha. I-battery ke bekuba iyona nto yokuqala, iyona nto umuntu eyamakhela udumo lana eyaphinde eyamakhela izitha eziningi. Yabo ngoba nje kuyimanje ngikhuluma khona abantu engaba ntshontshela okay ngisho njalo engabaqekezela imoto abangazi ngegama abaziyo hey TF asebefikile bengifuna not once baningi khona abaqalayo ukwazi ukungibona ukuthi nangu TF kuyimanje sikhuluma khona abaqalayo ukungibona ukuthi nangu TF ngoba nje sikhuluma hey mnika bahambe selikhulu ngenye indlela kulabantu laba hey angazi ngayibeka ngithini lento kodwa nje khona nje abathukayo khona abangaziyo mina ukungibona kodwa abangazi wena TF no ngoba nakade nginokwenzela even amaphoyisa imsebenzi thothi ngiqashwe iphoyisa ngenze ngilitholele into eliyifunayo emotweni mhlambe lizongitshela abiza amaphathi emoto yabo mehambe uyobheka iphathi esitolo efike isho 4000 uzongifuna ngithole thothi useke wangibamba hayi kanye yabo nje amaphoyisa akubroad ngigcine ngaziwa ngigcine ngibizwa ngegama ngigcine ngibizwa ngo-battery center khona ngoba kuhambe kwafika to a point ukuthi ngithi okay ngiyasebenza indaba yejele nani lento into ade ngiyibukela kude nami and bengitshela ukuthini okay I want to play smart manje, I want to be smart kusho ukuthi kodwa ukuthi ngenze njalo awuthi ngitheklishe inkinga ezime endleleni yami ekuthenini ngiplay smart ngibe smart ekuthenini ngithole le mali engiyifunayo ngaleli phanto lami. Okay ngibeke eceleni onikazi bemoto nani labo taken care of ngisho ngathiwa bayangilandela bayangifuna nje in a way they always taken care of. Hayi taken care of ukuthi bayabulawa no, sengisho ukuthi kunendlela nje ekuzokwenzeka ngayo kodwa bayogcina bengangibonile mina yabo. And hey bengazi ngibashaya ngomuthi ngisho abaqondene nami bengikwazi ukuthi ngifike
play enye iphathi kumuntu mase siqondene naye. And kuthiwa umlomo ishobalani lokusiphunga. yebo ke. I can talk mina mfethu, ngiyakwazi ukuconvince indoda, ngiyakwazi ukushintsha indoda isicabange ukuthi ngiyishintshe icabanga ukuthi iqhamuke igiya nesagila sihlukane isihamba isisihudu isagila. So ngiyakwazi ukusebenzisa umlomo wami yabo. And njengoba ngathi kufuneka ngiplay smart, ngathi okay, into la ekumele ngiyenze la, okay, let me get a way to take care of amaphoyisa. Amaphoyisa ke awafani kodwa futhi at the same time ayafana. Ngobani wonke, angathi wonke, i-most yawo afuna into eyodwa. Mina kade hlezi mina amaphoyisa amezongibamba ngiphethe into. Bebezongibamba kube ngazi bayangibopha ini and kuhamba kuhambe kufike sekuchawa amadili ukuthi hayi lento yakho ubuyidayisa phi lento yakho lena, hayi bengiyidayisa endaweni enganje kanje. Okay, usakwazi ukuyidayisa lento, hayi kodwa udayisa malini, hayi imali engaka, thina sitholani lapho nazo. Bengivele ngifune kufike lapho yabo. Awu kwangelula kodwa ngoba bekungezi kalula konke. Okunye kwesinye isikhathi bekuhamba no blue eye kodwa ethothi ekugcineni ideal ngiyitholile yabo. Thothi ngiyazi hayi ungishaye ubeqala egcina yabo leyo nto, ekugcineni sesiyasebenza nayo. Mengibamba sengiyazi kumele ngenzeni yabo. And ekubeni smart kwami, uma ufuna ukuganga mfethu, mina angikhondoni ukuganga la, ngizwe kahle angikhondoni yabo. Sengisho mina i-thoughts enganginayo ngalesa sikhathi ngisaganga yabo, bengithi khona uzoba invisible, hayi visible, invisible, ungahluki ebantwini, blend in yabo, camouflage ebantwini. Wenzeni khona abantu bezopay less attention to you yabo. Kanti if uqhamuka uyi-outcast, uyi-black sheep, obviously lapho uzohluka ebantwini and then you're gonna call attention to yourself yabo. So if ufana nabo bonke abantu, yini ezokubizela i-attention? So lapho bengihlezi ngitshela abafethu ukuthi eve kusiza ukuba clean yabo. Sinawane phara ini sikhotheni iba ikona konke, ngiyikona konke kodwa khotheni bami, sinawane bami, phara bami ini ngibthwele la yabo. Angibthwele emzimbeni. Anginayo inkolelo yokuthi khona ezinye igebengu zizobona ukuthi ngisigebengu nami kumele ngingcole, kumele ngifake icasule engafani, kumele ngifake ibhluku eliveza iqhezu, ngitebhise ngihambe ngivoshoke. No, I blend in and ngikwazi ukungena le ngingangena khona, ngingene ngiphume ngoba bengikwazi I blend in yabo. Ngendlela ukuthi bengibonwa umuntu ongaziyo ukuthi ngiyaganga mengiganga. Mongidlula ngisemotweni bekuba in a way ukuthi akukufikeli ukuthi ngiyaganga. Indlela ebengiba yona ubuzitshela ukuthi hayi eyami imoto, ngoba kusaqondene futhi hayi kanye couple of times ngibhaqwe unikazi wemoto ngibhizi emotweni yakhe. Thothi uyaqhamuka nomzane, vulile ibonnet, ibhalansi siwe ngensimbi, qhuma isipane. Yakhaniko Qhuma isipane. Tshela afika indoda ekonomuye nje phesha kwe-police station. Usafike akhona weza donsa ukhiye. Kusho le ndoda engigadeli yangitshela ukuthi hey, kunobaba ozayo la ufaka ishorts, onenwele zithanda ukuba impunganyana yabo, ufake neskipa nje ophaqa. Nange sibuka ngale ndlela ukuthi usekhipha okhiye ubaphethe ngesandla. Lapho
ngibuza yonke into ngibheke phansi angimi la wenza njani manje hayi ngeke uza kuthina lo baba yabo hayi siyaqhubeka wafika ubaba afika athula sibuka buka into engenzayo abuze sanibona madoda hayi yebo baba kwenzekani kahle la ngiyaqhubeka kwenzekani baba kwenzekani ngithi hawu baba awuboni ngiyakhanda la uyakhanda yini kabani ekhandayo hayibo nangu baba bo imoto yeba hayi imoto kaIbrahim lena hey uIbrahim wenze njani sithi naye baba thina umnikazi wemoto ufike wasivulela imoto lana wathi asenze ukuthi yami le moto ini hayi siyoshaya ngathi asazi nathi besisebenzisa all kind of amanga ikelemi zokuthi ne nje umuntu simenze abe nokuthi hayi besingazi yabo lonto besikwazi ukuthi siconvince ukuthi hayi bebengazi ngempela laba bebeyuzwa labo ukuthi mhlambe kutshontsha imoto yami and bancane abantu ade bengibamba betsho ukuthi mhlambe sizontshontsha parts from emotweni obesibamba nje ubethi hawu besizothatha imoto yonke bancane nje okhulayo bese sebuza cha impela madoda ini bezoyithatha hayi besifuna ukukhipha hayi ayikho lonto imoto yami nje besihambile ini elibesinenhlanhla fika amaphoyisa besithandaza ngoba akithi nje rated from 100% police station amaphoyisa mhlambe kade sesinokushomanyana nabo angithi 60% 40% nje kade uthi nje hey never ayikho lonto khophala la ngibribe mina yabo khona imiphoyisa lithi nje hey mina ngiyafisa ukuqondana nalowo batch center ndini uze mina ngibribe ngo100 rand mina ayikho lonto uyobona and lelo phoyisa selizela la suka lana la yosebenzela kwenye indawo nganoma la hambisana noma la transfer yinini and then isixoxo sa phezulu mina ngoba belithumela ama message litshela mina lithumela kumina kodwa lizwe madoda ngiyezwa kuthiwa wena ubhuti kaTF wena lihlalela umtshela uTFS ukuthi ufuna ukubona sizophela lenyanga eziwu2 ngingambambile yabo hey ngizomtshela razi athi ha umtshele tshela hayi intwana yakho umdala uyintwana wenzayo uyintwana cha intwana yakho izolikhahlela ibhakede mengiyibamba ngizoyiflasha netoilet yabo ngithi hayi ngizomtshela razi hey umuntu ekwavelelwa hey ngithi ayingcono la razi ngoba ukhuluma kanje khona abaqhamuka sebengishaya uthi hayi kumele ukulindele lokhu ushaya umfowenu phela ngeke washaya mhlawumbe uyomfela futhi ngithi hey ngibe ngisho okay udutshulwa uqhamukaphi awusichazele nje ngalelo suku kwenzakalani usho kanjani futhi lapho kahle ngasiyolanda umsebenzi esasusebenze ngayizolo susebenze ngaphandle out of Durban yabo okay angathi out of Durban not like Durban Central ne ngaphandle so umsebenzi esasusebenze ngayizolo sangakwazi ukuthi sibuye nawo yabo sebenza imuntu lo sasiphethe like from ama batch emoto mhlamba ama batch awu17 siphethe mhlambe ama computer box ama Polo siphethe iTata yabo so besiqasha thola iquantum lihambe noyedwa liyothatha impahla lesuke sibhinqe khona yabo so melifika lo quantum lelo kwakumele kahle sihlangane la eSan George close to iflat lo muntu ebengisebenzisana naye yabo umuntu oyena ade ewumxhumanisi wethu umuntu ngasho the middleman yabo ekuyiyona ade isixhumanisa nalabantu ke aba owner i-batch center umunyo rana isitolo sama second hand car parts yabo so sihlangane la eflatini lakhe like ngezikhathi zabo 4 ekseni nje and then
sishayini kanika yabo sibale ukuthi okay siphethe ini engaka yonke into yethu ayikho into enegotiatewa ngaleso sikhathi iprice yonke into yethu ngoba sihlezi sisebenza ngento eyodwa sinama price nje a steady amile ukuthi okay mesiphethe ibhetri yeWillard 619 iyimali engaka okay Excite 649 iyimali engaka so thina sibheke nje lezo number ukuthi okay le ukuthi siyawazi ama name brand adonsayo siyawazi futhi ama name brand bethu angalokhuzi angalast ane less guarantee yabo lonto so nathi siyithola ngaleyo ndlela imali kubantu esuke sibadayisela yabo and then ke it came to a point ekutheni bese sikwazi ukuthi sizenzele ibhetri singathola mhlambe ibhetri ingoops siqede siyenze sina kube mhlambe ibhetri yeWillard bese sikwazi ukuthola izitika sinamathisela izitika lezi ngoba izona kuphela ezikhulumayo yabo faka izitika lezi ibhetri ne date ukuthi yathengwa nini yabo so naloko bekucounta if usuyidayisa so bese sikwazi ukuthi sishintshe leyo date mekuyi mhlambe 2025 sithi hayi ibhetri ya 2024 ngoNovember yabo so nemali yethu ibala ngisho kuthiwa siyithole isifile ingenamlilo noma kwenzeka mhlambe thina lesibeke khona ihamba iphelele umlilo sinendlela futhi ukuthi i-charge ubuyele umlilo wakho so la kuhambe one of my guys yabo esasebenzisana naye for isikhathi yabo akekho manje useZimbabwe lo mngani wami and lo istory futhi engiyophinde nginitshele sona futhi umngani wami ubengafuni ukwazi ukuthi he's a Zimbabwean obe ashamed of being Zimbabwean yabo ngiyonitshela when we get there so ngithumele yena wena ohambile oyokhomba impahla leyikhona yabo bayabuya kahle and then thina sixhumana over the phone yabo so umuntu esimtholile kahle umuntu bengijwayele ukuthi mina ngizihandpickela abantu bami bengibaqasha yabo engojeni yami lebengiqasha khona kodwa lo he handpicked mina yabo ngazi ukuthi he knew ukuthi ngizobe ngisendaweni kanje ngizofuna into kanje cause umuntu owangimisa nje wafike wathi mshana ufuna ukuyolandela impahla yabo lona bengithi ngiyambuka angimazi yabo kodwa ngithi hayi mfethu abantu bayakhuluma yabo mhlambe usazi ngokuthi baxoxelana yabo lona hayi ngivuma okay and then ngithumele no bra wami ahambe naye mehamba naye uyahamba mase sekumele abuye beze la eSan George sizohlangana eflatini lomunye wabantu besebenzisana nabo kube khona excuse evelayo ukuthi ngeke bakwazi ukuza la yabo lo bacela siqale sihlanganeni egarage emarket yabo how yini hayi manje sekuvele inkinga kumele siswaphe imoto kumele kusuke enye imoto la emarket izothatha impahla enizi yabo nje kube istory nje into enga-understandeki ngokuthi bethu isandla sisasuka efonini ngaleso sikhathi ngoba imoto isithwele imerchandise yethu yabo so kumele ngenze sure ngoba angikho lapho mina physically yabo kumele ngenze sure via phone lento ngidriver ize ifike la engikhona yabo nakhona futhi kunezathu ezidala ukuthi ngingabi khona lapho mina so kungenzeki njengenjwayelo and then kumele ngisuke laphi la eSan George ngihambe ngiyohlangana nale moto laphi emarket yabo and then mengifika emarket okay nayi ilokhuzi ikhumbi yenza njani iyangibiza yabo lonto mengithi nangu accuse wami la phakathi amengithi ngiyalunguza la merchandise yethu phakathi ipakephi egarage mawuqeda kuchezuka ku freeway stop sokuqala nje mawungena eThekwini ngingena phakathi and then kumele isuke lapho ihambe ize izofika leSan George kodwa yenze njani ivele isuke lapho lekhumbi 120 izojika ingene erank eseduze kwegarage lelo irank
erana imoto zakaMashu, Phoenix, Mayville. Ingene lapha la ikhathi kuse 4:15 ekseni. Abantu kuse qwaqwa. Ithi ingena lapha erenki. Ingena mfethu ayi ukuyongena la ekungena khona imoto ku-entrance yakhona ingena over the pavement yabona siyaxala ukuthi wenzani umalume manje ayibu mengene erenki kunamakhumbi awu2 amile la as if azorenka kodwa iwona kuphela o2 amile kanje eyisuke lekhumbi full force ifike ingene phakathi kwalamakhumbi yabo mengithi ngiyabheka lekhumbi ibivalwe ngisho izibuko yabo izibuko beyivaliwe yabo kusho ukuthi kahle kahle lento into ebiplaniwe yabona ngoba ngimbonanga lo driver evale izibuko yabo into engaqala ngalanga ukuthi izibuko zale moto bezivalweleni yabo kusho lento into kade isi sketchy ukuthi kuzokwenzeka kanje njengoba ifike ingena phakathi kwalamakhumbi ingena in a way ukuthi kube zayivuliwe izibuko yayingeke izingene yabo mayingena la iphika intse ingena phakathi kwamakhumbi ayisengibonile ukuthi there's something wrong yabo sithatha amehlo nathi la no accuse mengithi ngiyaphela hayibona qhamuke insizwa ngala ngaphambili emotweni thiwa baphi lapha sikhathele ibona bese la hey ngithi ngiyaphela hey yabo angazi thiwa lapho kwenzeke into kuthiwa your life flashes right before your eyes ubuye beyizona zonke into ezirong usuke wazenza zibuye in split seconds mfethu yabo ngazi ukuthi ngidlala itape ekhanda kodwa kwenzeka in a way ukuthi angazi ngiyichaza ngithini kodwa yabo mekuthiwa your life flashes right before your eyes yabo la uzophuma umphefumulo khona usukhonjiswa zonke izono into ekanjalo mfethu ngama second yabo lonto ngiyabuka and then lapho umqondo uvele kungathi uyama kuphela uvalo ungabusashawa uvalo kuphela ukuphenika ukubona emibonise engabanjwa yabo ngiyabuka la ukuthi ikona kuphi ukubaleka ungakubaleka la yabo kunabantu abaqhamuka ngaphambili mhlambe all together abantu babe u9 baphethe iqwa ini yabo and owephethe into eyayingithusa mfethu owephethe into engathi induku enepile phambili ethe emengiyibuka lento ay si udriver lo esihamba naye la uvele wafika wapaka nje wacisha imoto wayihlalela nje yabo sisibuza prize okwenzekani yabo uthi house nami yabo prize yini manje hayi haningeke yabo lonto akasafune luthi nesikhuluma naye uprize no ayi lapho sivula sliding door sequantum sikhipha irubber le ngathi istep isiplastic lela kuvuleka igap la ngaphansi siyangena la uyasibuka no brazo le sibuka nje kanje udrive siyenza la hey ngapha siyaphuma lana hayi kusho unako vele lokuthi abayihlangisa yabo indlela esibuka ngayo mfethu ngicabanga lokho mesibuka ngidala bayihlangisa abayindawo yabo besiphuma ngaphansi singena phansi kwamakhwanta yabo yebo uthi kuzokubulala yena abindlela mengibuka ilook yakhe mfethu yabo kwakumele ehleli la ehlelensa driver la into yenzeka la okumele asube niyaphi yabo lonto asibambe yabo noma mesizama ukuvula isicabha apress ilock la central lock yabo nje lo webambe steering ngathi sibuke kahle ayibhekele phambili kuthathethe nje ukuthi sastephula istep sequantum nje yabo sengiyasho ukuthi wayesho la bayihlangisa nindawo hey saphuma phumela ngaphansi kwamakhwanta habani uthi uzakala khona abalungu hey nangu ngala nangu hey hlameni mfimba ngalapho hey uthi uyaqhwanduza ngala uthi uyavela kusho inhlaso ongazothi ziqhamukaphi sagila noma insimbi noma yini khwela ngaphansi usathi uyavela uyabale ubuyela ngaphansi kwequantum siyathula siyabukana nomngane nami la siyasho la shone hey hey wendoda ngithi ngiqhona ngizakala kuthiwa naka lapho vimba hey bathi besuka lapha bemdonso accuse wami kuqala yabo bemdonso accuse wami yabo biqala bemshaya mina abakangibambi mina yabo le ngabona khona ukuthi lento it's a plan yabo wabathi bemshaya lona khona bamthi lo akela loyo ngilo ngaphansi yabo and lapha so until today angazi ubani
lo engidayisa ngisenensolo nje khona umfowethu okuyena lapha owayengichaza kulabantu ngoba ngibazi bonke labantu kodwa khona akuyena futhi uSikhosini loyo yabo uthi hayi lo yilo ngaphansi kodwa lo muntu angikazi ngimbona akehlanga futhi ekhwantamini yena wehla ngale nkathi sisengaphansi lana ngenkathi kudonswa lo wathi hayi lo akuyena lo Uyambuka ethintwa lapha. ngiyabona ngila ngaphansi bamthinta yabo lo nto ngendlela uthi usehamba la yabo lo uyaqala uyajamzela uyabaleka kwakhe uze ngiyambuka ebaleke edwebe yongena emabhasini la ngisho ukuthi lapho ngiyabona ukuthi okay khona le kuhamba bese nawe ubone ukuthi hayi okay this is about me man okay fine ngiyaphuma ngoba kugcina kusho ukuthi ndoda the easy way or the hard way ndoda yabo uma kuqala kulalwa manje nabelela phansi ngikhonjwa ngesibhamu yabo ayisekho into engizole ngiyibaleka ngaphansi hayi ngiyaphuma futhi bengiphuma mfethu umuntu la owangibuza oqala wangibuza iphi imoto yami uthi imoto wathi imoto yami 1400 owalithatha eNewlands West Newlands West so ngifika kanjani Newlands West ufika kanjani uyaqasha nje wena ayisishi simbambamba lapho same time ngathi ngibhizi lana ngithintwa la ngishawa yabo la kwangazi ukuthi impi yama China yabo labantu sekufikele ngibona khona so umuntu otshele labantu ngami uba aphene information eronganyana ukuthi nimbhasobhe yabo uthi kuyingozi nimbhasobhe ngoba abaningi abayitshela ukuthi ngusam danger mhlambe ngiyathintana yabo ziningi into ezingekho ababeyitshela zona ngami yabo ngoba mfethu babethi mebengithinta kanjalo mengingakhona ukuvuka mfethu ngime kanje bahlehliswa kanjalo bahlehle kanjalo bangibuka besikaza hayi babengezi mfethu kujwe kuthiwa mphungu ngishawe sasithi mase simile sebeyekile ukungishaya yabo mengiyibuka indoda kanje ngiyibuke ngiyibone ukuthi ithatha igrip ayibona ukuthi cha ifuna ukulindela noma yini ukuthi mengixhuma ngiza kuyona nayo iready yabo mengijika ngibuka nale iyanyakaza ngiyinyakazisa ngokuyibuka le nsizwa yabo hayi basho hayi le ngabona khona ukuthi hayi ngaphezulu kwamandla la kusho umuntu uyashaya ngalento ashaya ngayo ngiyibambe ngilabo ngilwa impekhathele ngilwa nabantu abawu7 ngingedwa bangishaya labantu mfethu bayangishaya and yabo ama blows abo mfethu sekufikele ekutheni ngiyawezwa ukuthi they playing a toll emzimbeni yabo lonto Athi chawa inyoka. hayibo ngicancathwa lapha mfethu kusho ukuthi la engagcine nami sengithi full sec sengiyibonile naye eQuantum le layisha impahla yethu close to 17,000-18,000 ngiyayibona la iphuma okay kahle la this is what it's all about like this is a daylight robbery ne ngizorojwa lana and then ekurojweni kwami kuzodwetshwa iskeleton sokuthi ngibanjwe abantu engangibantshontshela imoto yabo kahle la ukuthi ngizofa la yabo qala ke nami sengilwa ngalawo manje okugcina ukuthi kwasiza futhi ngilwa nabantu abanaloko ngami abantu abangishaya bale benyampuka yabo nje wakuhamba iQuantum lokuqala banciphe labantu ade bengishaya mekuqala kudume lesibili hayibo sengishawa abantu abawu3 yabo ngikhona ukuthi ngilwe naba le engalwa khona ngalwa noyedwa ngazi ngabamba lo ophethe isibhamu ngabamba lesibhamu sagcina fike ngakumina ezandleni and then mesifike ngakumina ezandleni ngoba ngathi nangisibamba ukusiphakamisa asizange sisaphama ngisho ukuphakama kwasha indula sasho phansi yabo ngishaya nje la kwangathi ngiphuka same time sawa phansi wayesitosha lo mesitosha lo ngithe la engithi ngiyacharge khona ngiphinde ngiyalwa kulo sesiphethe isibhamu ngezwe kuqhuma nje Ayi yabo kwaqhuma kabili nganganaka ngaqhubeka
ngiyalwa yabo saphinde saqhumuka kwesithathu yabo mesiqhumuka kwesithathu ngiyezwa ngale nkathi ngilutha engeke ngathi mengizibuka la ejinini ujini yanafuka la ngaphakathi ngibona esicathulweni ayibo igazi kwakhona nami kubuka lo ukuthi yazi ngidubuleke kodwa ngingakezwa ngidubulekephi yabo kusuke lapho sengibona ukuthi okay labantu bayangisaba labantu engilwa nabo angivula indlela manje ngibaleka la ngempela ngathi sika bavula ngabaleka ngaze ngazofika ngadubuleka mina ngoba u-4:20 ngabaleka ngafika la kumuntu lesisebenzisana naye ngafika ngamtshela usefikile u-accused wami lo ophunyulike wabaleka wafika washo la yabo ukuthi hey la unenkinga kanje yabo kuthi ngifika nje nami lo muntu wami usazama ukuhlanganisa usizo oluqondene nami yabo ukuthi ngiyaqhamuka bengiqhamuka hayi nabo babuza awulimalanga kakhulu hayi ngilimele and then lo muntu hlip ukhipha imali ukuthi okay angizama uqasha imithathe ngesibhedlela and then thina ugijimisa ukubhema ututshuliwe ndo wale maskani yohlala khona ngafika eMaskani mfethu esibhedlela ngaze ngaphuma eMaskani ngo9:15 ngifike khona ngo4:25 intatha ngaze ngaphuma ngo9:15 ukuphuma sengesibhedlela la khona ngiphuma ngoba sengizizwa ukuthi yazi usizocathi sinamanga awufisi ukuthi uveze cause ukongiveza yeah buye nansi engimbobo shela enye ila yangena la yaphuma la enye yangena la yaphuma ngala enye yangishaya ethangeni so i-operation le kwakwe ukungisha ngaphakathi yabo ngoba ngangishayeke amathumbu and lezi zinto ezibalekile njenge spinal cord blood okuchama zonke lezi zazigeje ngama centimeters so ngasho ukuthi I was very lucky and no dokotela owengenze naye washo ukuthi I must consider myself very lucky yabo I'm given a second chance empilweni. If I don't change my life I won't be so lucky the second time yabo so yeah ngadubuleka kanjalo and esibhedlela ngahlala mhlambe 6 weeks and then ngadischarge futhi nakhona ngadischarge ngazi discharge mina ngabuya ngeza la and took me mhlambe close to 2 months and ngingakahili futhi properly yabo I was back emsebenzini and la the word on the streets impezi ukuthi udubulekile ini and baningi ababengifisela baningi ababesho njalo ukuthi hayi bakuthola abahlakaniphile ini khona abayenza ukuthi umuntu ngimlwisela into yakhe yabo and bethu okunye bethu I'm even ashamed ukuthi ngikusho ngishawa amahloni yabo to talk about into ebengiyona bethu and angifiseli umuntu bethu impilo engiyiphilile mina yabo ukuthi ayiphile omunye angifisi futhi nokuthi ayizame osacabanga mfethu ukuyongena ema-drugsini mfethu ngoba bengemina obewenza zonke lezi zinto yabo nginento ebingicontrol I was being pushed by something yabo and then at that time ngise overclouded umqondo usagcwele yona lento bengingaboni ngaleso sikhathi yabo mina I used to consider myself isiqadu yabo lento jabulela ukuthi ngiyasatshwa ngibanje unikazi wemoto usibhizi emotweni yakhe ngamgijimisa yabo lonto wabaleka wathola usizo wabuya nabantu abuya nabo sabagijimisa futhi sebebuye nabangani babo yabo lonto and then that's not life mfethu yabo there came a point la ebengisaba khona even ukuphuma eMaskani ukuphuma ngihambe bengithola abantu
akade bengilinda just a few blocks away from eMaskandi. Ade bengangilindi nokuthi ngingene ngaphakathi leThekwini. And bengiphumelela ngokuthi abantu bebe expecta omunye umuntu. My name was bigger than mina, yabo. Umuntu mezwa ngegama lami ezwe into akade ngizenza ube nga expect ukubona mina, yabo. Thiwa wena umuntu oqala la ukwazi nje umntshontshe ibattery thiwa waziwa ukuthi uyivula kanjani imoto waziwa. Yeah. Mina Wena ukufunda zonke lezi zinto zokuvula imoto kungagqekezwa zonke lezi zinto. Kahle yabo into kanjalo ukukhanda bethu into engikhule around yona yabo ngoba ubaba omdala kunobaba ube umuntu futhi angathi in fact all my father's brothers mfethu bebekhanda be-inventa not ukukhanda ke ukhanda be-inventa yabo bakha into yakhe enganqeni ukuthi ezokwakha istofu yabo lonto just athola amaplate yabo azakhele esakhe istofu ngothayela adrill ama-poplevity akhe eyakhe ishape yento yabo. So lowo it wasn't ukukhanda anymore bebe-inventa and even ubaba ozala mina weyiphoyisa kodwa ubeyifikela ugesi yabo naye ube umuntu othandayo uku-inventa nani yabo. So into engikhule around yona yabo and ngikhule mfethu kuyinto at first like ihobby kwagcina kushintsha from ekubeni ihobby kwagcina kuyinto engenza ngayo imali yayibo leyo nto kwagcina sekuyinto engiphilisayo elokishini yabo. Okusho ukuthi ukube lokuhlakanipha kwakho wakuchanela ngendlela eright ngempela ngabe ukude nempela. Ngabe ngikude kakhulu ngoba yabo there came a time engaze ngayeka khona umsebenzi mina bengi-assistant e-pharmacist yaka-Clicks. Yabo there came a time engayeka khona ngisho umsebenzi bengihola ngalesa sikhathi bengihola ngi-casual bengihola imali bengiyithola nje emshinini 8,700 yabo. So ngigcina ngiyibona ingekho lowo mali like ukusebenza kuyangiphazamisa yabo ngoba bengeke ngishaya mina close to 3,000-4,000 a day ekhaya ngihile egcekeni ngoba bengikhanda almost yonke into esebenza ngogesi ama-appliances agesi and bengidila ngalama appliances amakhulu fridge, stove, TV and ama-amp in to a point ukuthi ngirecoila ngisho ispeaker yabo ispeaker i-subwoofer mayishile ngiyakwazi ukuyirecoila. Ifridge melicishile noma lingasabandisi nani ngiyakhona ukuthi ngilirigese libani. I-TV eshiswe ugesi ishiswe izulu ngiyayilungisa and on the other side ngiprogram ama-computer yabo. Ama-computer ngiyawalokhuza ngi-install ama-Windows in ey'tolo zangasekhaya lezi zama-tavern ey'nkulu ngi-install ama-camera yabo. Ngi-install ama-alarm ngiloda o-jukebox yabo. There came a point la ebengiloda khona o-jukebox base-roundini yabo. Abantu yazi bathi sesikuzwile ungena kanjani ungena? Ungeni ngafa kwami angithi ngangirana i-recording studio kuqala yabo. So ngiralela endlini ekhaya and nayo kwahamba yathuthuka kodwa sishintsha sisa e-support center yangasekhaya eMayville. Yeah. So iwunga ngithola kanjani ngabafethu engangizoba recorder bezosha i-demo i-mixtape eyidemo. So ibona bafika bebheme iwunga and then nami ngangirecorda leso sikhathi ngirecorda my own stuff yabo. So mekufika bona njalo before we record labafethu babecela ukubhema kuqala and at that time I was a heavy weed smoker yabo. Bengithanda insango kakhulu ngoba imisebenzi bengiyenza bengiflowa mengibhema insango. So befika laba njalo bafika abayibhema laba yabo unireshwa ngenye indlela lento yabo. Uqale ngathi insango kodwa egcine khona lo powder abale bewufaka yabo. And then uyazi umuntu obhema insango nani you can't say no mfethu entweni ezokudunga umqondo yabo.
udila nomculo lana wenza ama-instrument nani ke kube ngathi umqondo ungahewaya nje kancane yabo. So I took 2 pulls mfethu just ukuthi ngizwe ngoba labafethu mengibabuza ukuthi mfethu why do you all smoke yabo lonto before record bethi hayi lento iqinisa ivoice kuyena yabo lonto yenza ukuthi angakhathi angachoke mase recorda yabo lonto and yeah they were right yeah ivoice khona into eyenzayo so ivoice yabo mo recorda not ukuthi ayishintsha ivoice kodwa like umoya ayikhathi ivoice yabo lonto iyenza ibe yangazi kodwa nje iyenza inga distort ivoice like ibe leveled in a way angazi ngayichaza ngithini lento yabo kodwa nje it was quite a nice feeling mfethu usufaka ama headsets and then ukhuluma hearing yourself like my headset ne voice osukusunayo usubhemile yabo. And then njengomuntu nami owe recorder doing my own stuff recording my own stuff gcine ngiyikhohlisa ukuthi nami let me shaya lana khona nami ivoice yami izohleleka. And then lapha ke umgodi wokungena suku omkhulu ungena uphonseke ungena nange back forward bese kuthiwa phuma hayi Phuma lapho ndoda. hayi kunzima ndoda kunzima once tasted never wasted kufana nokuncisha ingane usweet mekuthiwa hayi hlukaniswa nayo. And then the worst part of kona konke ngabe ngakhona ukuyiyeka lento ne kodwa kunento engiyirealize sengi deep into yona yabo sengiqale nokuthi kungene ama ghost amacala abhedayo edladleni yabo lonto ngisesekhaya ngoba ngiqale ngihlala noma wengane yami yabo ese notice ukuthi no there's something ayidlayo lona yabo. And then efika amacala ekhaya and then uma wengane yami phila hayi ngeke akwenza ukuthi nokuthi and okunye bengingakwazi nangazi phethu lento ka TF noma yingoba igama lilula yini yabo igama lama alphabet amabili I don't know yabo kodwa nje kwahamba kwenzeka ngenye indlela mfethu ngoba sengike ngabaleka ngisho ukubaleka ekuhlaleni noma wengosi yami ngisuswa amacala nakhona ahlangene nayo iwunga kokunye thosa wahlangene kodwa umsebenzi ebengiwenza ukuthi ngithole iwunga egcineni yabo. So I missed out mfethu many years ekukhuleni kwengane zami mfethu ngemsangano yabo missed out many years mfethu. Manje I've got a 17-year-old daughter and nginomfana ona 14 and I won't lie mfethu when say I've been there ekukhuleni kwabo. Yes, I've been there as a father ekukhuleni kwabo kodwa bengingekho 24/7 nabo yabo. And kuyimanje we've got a good going relationship mina nezingane zami yabo. Ziyazi ukuthi mina abakwazi nani kodwa I wasn't what I was supposed to be kubona yabo. Mina ngokwami mfethu kusamele ngicover up mfethu yabo lonto I've got a lot of catching up to do yabo nezingane zami and with my siblings family yabo lot of catching up to do. So hunger's bad guys. Lina bendlela phapha ekhanda kamenza indaba lo mntomo emezayo memezathi yakhalela lithi igula lajama chithekile. Hawu nina bakamputhu bomfunshene egazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabeni limbhedule nina bentu lebanda ngodongakala ukuthi kwabheka uZulu phansi angcoba uZulu liyaduma liyazongoma hawu madoda eswatini abomnaka namantombatane Makhosetive siyabingelela kwaNdebele siyabingelela kuzona zonke izifunda awu nina bendla mhlathi kamayekisa siyabingelela kuzona zonke inkalo la kufinyelela khona lo mbuselo yalo ngibingelela kabi ke manje sengiflathela igama lami nguprofessor ngingwamkhize ngidabwa phansi kwanongoma esigodini sabha umthetho ngasohlangothini nakamandlakazi mawuqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluchungechunge le oyethamele ihow I ended up in drugs okuhlelo noma kuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1
lapha silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ey'dakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ey'dakamizweni nesimo mpilo abakhulele ngaphansi kwaso nesimo mpilo asebebhekene naso manje ey'dakamizweni nayo yonke imikhuba ababhekene nayo ngenxa yazo iy'dakamizwa. Lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Kuyoba kuwe ukuthi uma ukubuka lokhu ukubuka njengokuyigqaja noma ukubuka njengokuqholosha, kodwa-ke thina inhloso yethu ukuqwashisa abantwana bethu, ukuqwashisa nabazali. Njengoba uzwile kulenye i-episode edlulile ukhulume kakhulu ngomama wakhe nendlela abeqikelela ngayo ukuthi umkhulisa njengendoda e-right, kodwa-ke izinto y'mane ukwenzeka. Yingakho sisho sithi gadani inhlangothi zonke, ziningi iy'ndlela ongangena ngazo ey'dakamizweni nangendlela obungayicabanga. Nguy'tshela wena usumdala uphumile esikoleni uyasebenza uney'mali zakho, ikubambe mhlawumpe kuphunyiwe emsebenzini, kunephathi yasemsebenzini, abantu osebenza nabo awubazi babhemani, awubazi baphuzani. So ngesikhathi sekuphuziwe sekunjanjani ungagcina uzithola usuqala into ongazi ukuthi uyokhishwa ubani kuyona, ngoba bathi kiss and marry. Uma wangena ewongeni there is no turning back. So siyaqwashisa, siqwashisa isizwe sakithi, sisebenzisa abafowethu abakuzona iy'dakamizwa. Sibongile ndoda ukuthi ube omunye babantu abafikayo. I feel like uyadinga futhi ukuthi uphinde ubuye. Siyayidinga iy'gameko ey'ningi njengamanje sifuna uzodila ney'gameko ezinjengalesi zokuthi uyithuke uthi ulindele imali uyithole usushaya uzodubuleka, into engagcina ikubeka ngisho impilo yakho engcupheni. Ezinye zezinto abalandeli bethu abayithandayo indaba zey'gameko, lapho khona uthi ucabanga okunye wena wehlelwe okunye. Lokho okuyisifundo esikhulu ukuthi uma uganga kungaphumelela namhlanje, kodwa ungagcina uphanishwa ngenye into engahlangene nalena namhlanje, kodwa kuyiyona futhi lesenze namhlanje. So inyembezi zomuntu bathi kaziweli phansi. Ngakho-ke siyacela bafuthu uhlelo nineseke nililandele, nijoyine i-membership. Kuthiwa sekuzoba nendlela elula yokujoyina i-membership. Bathi uma uno-iOS usuzokwazi ukukhokha nje kalula i-membership yakho. Siyacela-ke abafowethu ukuthi nisilekelele ukuthi uhlelo luqhubeke lukwazi ukusiza nabantu, sikwazi nokukhanda i-rehab. Sengenza ngaphelelwa uthando lokubushwa lokuthi namanje siyakufisa ukuthi sibe ne-rehab, kodwa konke lokho kulele kunina. Ngakho-ke ngithi hlangana solo.